ciao, horas per tia emissão. Bel ci te ist erco. Und zwei ein Jahr tot spezial zum Compagnia al studio. Tacca. Ella ha entdeckt nas fin ci è zont flott per catar buglies. E proprio, de a chansantia andrec buglies. Ma bec forse chantarels ni rasa paders persiva trefles. Okay? E in a fitch c'era short buglies passa 10.000 francs per kilo son quellas costar. Da mai bler de ple ci tot cels. Per catar trefles, okay? E allora na voto è simpel. Clear, per te bec. Ma ter jetzt bitart. Jetzt hanno nada manch da far con la moda e maniera ci la trefla cresce. O vete? Se ti veses la stat bulius e quei che varga o suchtiara e che ti prendes forse cun per maia mol fric del buliu. Il rest, la grande part, è sot tiara. Questa sintec mettere von scosce in tir malè cun beste regis cresces sot tiara a mola la meras via do. Spazial ti la trifla e denton che tot cresce sot tiara. Poi el fric kinza maia. Il rest della trifla funzionesce scotter bia auters buliusè. Ie un pau sco fins fils. Quella part ha nom micel. Il micel cresce a se derasa sco in reute sot tiara per un curida maia. El cresce, toppen che l'amflina regis d'ina planta. Lu cresce l'anturn la regis e perfin via den in quella per prender da lau si un nutriment. Ossa vessins tertgar che quei feci donna la planta, ma è il contrari. Els bulius datan a vos nutriment fig important a las plantas. In sa perfin di che senza bulius dessi bo certas plantas, a senza plantas dessi bo certs bulius. Els droven pa in lauter per saver crescer. Quei vale per las trifles. A letzes hanno un fig budien se la tiara in da biaccalcina. Si è un po' mal russaivel el conturn. Poi a tions pussaivel ch'ins anfla trifles bomo e juaul, ma boi nen in park. No cal tren, ni tram, ni forse in bus, van bolunch na ven spera so. Ni, no cal a jauz en taupa a vadina puspaia tra. A se nus essen schon tier no anfla trifles, las biaras dati e las tiaras dall'Europa. Sco per exempel l'Italia, la Francia, Spagna, Bulgaria e Rumenia. Mo etir nus en Svizzera dati differentes sorts. Cotter nox en Svizzera. Però scucci van via en Sand, catar las trefles e na votu sche simpel u bec. Con che ci che las crescen di tota fac sot la terra. Ma bec u scheia per tacca, u bec? Te es en nas u scheia fin ci schizont ia che tes cutisa geit forza las trefles. Però angal con un ciang de trefles e gli eba bec fac. Ce ci drovas io anc, liets ans tradesce nos a tolis ed il sis ciang Zoe, ne ve? Fin già da spö 2 ans e mezz van Tolis e sia compagna Zoe mince di a spass insieme tras Turic. Zoe es un ciang de tartufs, della razza Lagotto Romagnolo. Ella es rivida scocciagnola con bede gefnes pro se sposi sur Tolis. C'è gnocca, ha? Da vendel cominciament a Tolis trenà con Zoe da cettar tartufs. Il più prezius e usce il più char bulai del mond. Ich habe ein Kinderüberraschungsei gekauft, habe die Schoki natürlich gegessen, dann habe ich das gelbe Ei mit Löchern durchbohrt, habe den Trüffel dort rein und dann habe ich den angefangen zu verstecken daheim. Und sie mussten den immer suchen. Und wenn sie ihn gefunden hat, dann hat sie eine Belohnung gekriegt. Und so habe ich dann aufgebaut, dann bin ich rausgegangen, habe unter der Laub getan und habe angefangen zu vergraben. Und so ist es eigentlich immer schwieriger geworden für sie. Aber ja, eigentlich war es recht locker für sie. Il trenament de cettar els tartufs allora funziona usce bain, che Zoe e Tolis hanno d'una der cettar tartufs con ihre spass tras Turic. Tolis, quel sa so che bosch els tartufs crescen, e Zoe tils cerce e c'ha valura ora su in comand. Wir laufen nämlich zusammen durch die Stadt, gehen in Parks und dann, was wir konkret suchen, sind die Bäume da. Und wenn man den Baum mal den Ausschnitt hier anschaut, dann sieht das aus wie ein Elefant dabei. Und das ist ein Buche und das ist eigentlich einer der besten Bäume, wenn man Trüffel finden will. Dite fat, ein temezzo in parco Turic, wenn Zoe tot in duneada, tot agitata. Tolis dice che Zoe aia in amet fin già da lunch savuraci da qui a tartufs. In quar comand,
E Zoe comincia a cercare con ses nas fin tras la foglia e patoccia. Okay. Such Trüffel. Wo sind's? Such. E voilà, pocs minuts più tard ciava Zoe la prima fora. Al öl trenada tollis vezza subit al pitchen bulai nein. Tu forza del vezzer. Wo ist er so? Ich suche ihn. Also das ist ein Burgundertrüffel da. Ich tue ihn schnell ein bisschen umrunden. Also es ist relativ spät jetzt noch im Jahr, es ist eigentlich Ende Saison. Al pitchen tartuf savura e gusta stupend. Proprio una delicatessa. Ja, die schmecken ein bisschen wie geräuchert. Jetzt tun wir sie verfüttern. Sie hat es ja verdient. Da so. Super hast du das gemacht. Super! Ja, du bist ein guter Trüffelhund. Sehr gut. Una roba les tollis però a momento a cor a minciun ci ciava fora sent il spras. Und da einfach alles wieder schön zumachen. Am Schluss wieder mit ein bisschen Erde und Gras drüber. So, und jetzt sieht es so aus, wie wenn nichts gewesen wäre. Und das ist eigentlich das Ziel. Alles hinterlassen, wie man es vorgefunden hat. Al vaira dream team quis dus. Zoe chatta un stazzi da vocel. Al più gran stazzi però para tollis da vercetà. E quai con ses Can e sia compagna fidela Zoe. Ci so, si nox dus fissen un buon team, ha tacca. Danar bec scuci Zoe, ma tacca son sain soter catar trefles bain zupadas, grazie a lor nas fin. E scuci cal funziona precis, jetzt vordainza ossa insieme. Hey! Lur nas sa prender si ils pli decents friats e l'aria. Al sente de nonder kin friats a veni de drech ni senister per exempel. Al nas ai ciens de milions pins recepturs che meinen les informaziuns en luchtschurvi. A cadra vinceun mo pauc per conoscer il friet. 100 milions gadas pi pauc nus. In exempel, se nus verdein in tic parfüm en in pintia stanza, freden ceuns il medem spritz schizun en in gronda halla. A quei senza problems. A schia che ceuns an analisar atteniendemen in massa differents friats. Schels van pia spass, freden als fet dettagliademen ci che va ni stausch per es vi, c'è che in quei rumien a c'è animals ad insects che in quella planta. Ni per fin causas che in paquetades. Binavon freden ceuns causas nianc palpables. Nos hormons, per exempel, odurs de nies cirp che nus ven buffer da. Nis cirp tradescia co nus sentin senza che nus essen conscienz de quei. Se nus essen vilai ni ventirevels, ni schizun se nus essen balzeuns. Ceuns san squei va con nus, miceton schizun avon che nus ven setzei. Per quai san i reaga. Qualche trests ven consolaus del ceun, a schizia ventirevels se legra il ceun cun lez. Nox restangi stiz tians ed agni ciz in la pinova avventura della famiglia Babulin. Il cian lupo vot numnada mangi in una nuova frisura. Nic fa per ch'el da coiffeur e ne da vordar, schichei carteggia. Sa ser far churicles a mai. Io ve via che la mamma fa mince tan churicles con que favogn. Io provi a premere la cua. Te oggi dar? Dai se vesses tenir la cua. Quai ein nies churicles. Forza sto schar els plegien torni favogn. Ach, quail. C'è toffa qua in tale maniera. Con la cua di lupo che arda s'avesse non sparsar gli onges. La cua di lupo arda. Uai, cosa va in dia fortuna?
Oh je, quai impropi niñas churicles. Por lupo, te has per cletch già da una teira orda cans bels churicles, o sceci te stos bec pletta mecr. Direminent, il giat bruttos o una nova frisura. Si te has merveglias cenigna do ein tencits in la nostra pagina d'internet. Tant paroz, az ci vejan che una bella fendemda e fogartager. So, e attacca. Te has facca stupend. Un grazie per ti compagnia e fin la prossima. Ciao ciao. Via!